Ninoslav Jovanović, poznatiji kao maltanski berberin, je priznao zašto je oteo Moniku. Priznao je da je tada sreo malu Moniku i da je pitao da gdje je Sala od škole jer je on električar. Kada je sjela Monika u auto, rekao je da je oteta, da je neka žena rekla da se mora da otme iz razloga zato što duguje nešto njen otac toj ženi. On je priznao u SUP-u da nije bilo silovanja, već da je ona njega gađala kamenima i je htjela da bježi i zato što je to radila, nije bila poslušna, on je nju šišao za kaznu. Ninoslav Jovanović je trenutno na jednomjesečnom pritvoru da se odredi kazna kolika će biti i da li će biti doživotna robija za ovoga monstruma. Za ovoga čovjeka je najbolje da ostane u zatvoru što duže i što više do kraja života, to znači. Zato što bi on počinio još jedno djelo ovako i ko zna da li bi bilo preživjelih kada bi ponovo izašao i kada bi ponovo učinio ovo. Sigurno bi djevojčicu silovao, ubio, pa sebe bi ubio. Znači, zaustavimo ove monstrume i doživotnu robiju odredimo im.